Samo da bi popili kafu i kiselu vodu u obližnjem restoranu, ovi poljoprivrednici treba da prodaju više od 10 kg kupusa. Toliko, kažu, ponekad ne uspeju da prodaju ni tokom celog dana. A gde su troškovi prevoza, pijačarine, hrane koje moraju da namire od prodaje? Najmanje da se skupim kod crkveni miš, 1000 dinara. Znaš šta je crkveni miš? Voliki. Toliko ja da se skupim da bi preko 100 dana. Moram pojdem da popijem kafu, čaj. Poljoprivrednici se žale da su cene koje im nude nakupci mnogo niže od realnih. Iako je, na primjer, proizvođačka cena kupusa 10 dinara, nakupci pristaju da ga plate samo 3. Štetu im, kažu, nanose i akcije u prodavnicama. Naš sagovornik je na pijaci već 15 dana i za to vreme uspeo je da proda tek pola kamiona kupusa. Slabo sve ide, zato što su marketi jeftiniji nego ovde na pijacu. Znači, kupus je od 8 do 10 dinara. A mi danas mora prodamo 200-300 kila kupusa da pokrijemo rashode, a ne možemo da prodamo jer to je naopak, jer niko ne ulazi u pijac. Pa to nema niće na svijetu. U selu kupiš luk za 25 dinara, daješ ga akciji 24 dinara. Zbog loše prodaje i gubitaka dobar deo ovogodišnjeg roda mnogi će zaorati. U Udruženju Plodovi Srbije objašnjavaju da je jedan od razloga zašto su cene povrća niske to što su proizvođači u Srbiji primorani da ga prodaju u sezoni, kada je ono po pravilu najjeftinije jer nedostaju skladišta. Hladnjače pod nekom kontrolisanom atmosferom, gde bi mi držali te neke svoje, nazovi višak, u tom trenutku, to nam treba i to puno sitnih, malih po Srbiji da bi mogli jednostavno da sastavimo sezonu. Stručnjaci upozoravaju i da je problem što je država napustila takozvanu antibankrot politiku od pre 20 i više godina, koja je za cilj imala da spasava proizvođače od gubitaka. To su, između ostalog, podsticaj izvoza i paritet cena između proizvoda. Kao posljedica ukidanja takvog sistema imamo napuštanje velikih proizvodnji. Danas imamo praktično napuštenu proizvodnju belog luka, pasulja, istovremeno napušta se polako i proizvodnja duvana, napušta se proizvodnja grožđa. Upozoravaju i da država treba što pre da odredi prioritete u poljoprivredi kao i mere kojima će ih podržati. Kažu i da ovu proizvodnju ne treba potpuno liberalizovati, jer čak ni u Evropi, kojoj Srbija teži, poljoprivrednici nisu prepušteni sami sebi, a svaka zemlja članica i te kako vodi računa o bilansima u proizvodnji.